Salwirne ketarimo uduh cening Sang Prabu Idewa sekancaning ane subuh tamo bane dewa sekatahing ane subuh tarimo ban idewa patut sami kemarginin wah mula dadi swedarman idewone tuah mula dadi kepatutan idewa nyalanang ento makejang yaning ratu ngelaliang sake walau yan pet pradene iratu dadi tedung jagat bani lantas tuaro kerungu bani lantas idewa ngang sapang cening jagat madura wastu yan pet pradene idewo bani lantas ngeng sapang subo sinah ban bapo ngenahang cening jagat idewone jagat madurone nepukin ane madan pekewah cening oyo tereng deso deso cien ke pakewahe ane tepukin tekening jagat idewone sing jadulen ada lantas unyuk rasa dini ditu katekaning di deso-deso wiyut ada mosi tak percaya tekening pemimpin pemimpin tuaro krungu tekening rakyat i rakyat sing percaya tekening pemimpin gereng maling selemah ngawe bencana len tekening ngentu sinah ban bapu ngenahang jagat idewone katiben ban gering agung mebukti lantas buku jani ada penyakit virus ane madan COVID-19 keweh lantas ban ngilangan
Mepuara lantas kewah ngalih pengupo jiwa. Kalau ditu sinah malinge berkeliaran. Setate ngai nangi dewa pakewa. Lalu kore nawar udang nah cening ane jani tuturang bapo nganutin undagan pengidewo pedas nawang ada buat lelangit idewone mayah ane madan kapiu tangan tu kita cening reng leluhur hidonguni leluhur idewone nebas mayah ane madan utang majeng ring leluhur idone leluhur undagan ane maluan gitu nyen pengidewo pedas nawang antuk yadenyo sesolahan ane angon pemayah sing jadulen tu cening mejalaran ban ngaturang yadnya sawireh jagate medasar benupu kare medasan ban yadnya len tekening yadnya melarapan ban totonan ilen-ilen sesolahan pajagane pacang katur buena besik ane madan ilen-ilen sesolahan katekaning pajegan do sandang aturang ban idewe wire ceneng waris idong apa kengawinang bapo ngerausang idewo ane mulung lah kepatutan mayah ento mekejang sawireh idewo dadi warih idone idewo pina kepreti sentanan idone patut nampi pemargin leluhur idewo donyen idewo tuaro narima sawireh mulo tuah kepatutan idewone totonang ane nyalanang nampi sekancaning ane subuh kemargiang tekening leluhur idewone ane malu tok itu cening tedong maring madura nah cening
Sawireh idewa maka tedung jagat Madura. Idewa ane nyelam putihan gumi Madura ne cening. Ngawe ledang waduh sami sawireh idewo dadi tedung jagat dini di gumi Madura sudarman idewo necen pangsida idewo gumawe sukaning wong len pangsida idewo ngardi pekedek pekenyung sekancan panyak idewo nganut tenada agamo kewala idewo ngalih ane madan demen ngalih pekedek pekenyung panyak idewo ne do nyeni dewo memurug ane madan daging agamo do idewo melanggar ane madan aturan to gitu cening suadar maning dadi agung sawireh mulut te kepatutan ni dewo ne sudarma ni dewo ne idewo dadi tedung jagat to gitu cening dan mangito sanak warga idewa dadi tedung jagat dini di gumi Madura do nyeni dewa mapilih kasih cen nyamuk cen tuaro nyamuk yen baso keren caro jani do idewa tebang pilih tu gitu cening yani ngepeleng dandane patut diwakang idewo dadi tedung jagat ingetang pesan yen cening supremasi hukum jalanang bani dewo yen subuh yo pelih pangketok palu bang yo hukuman de maro nyamo pelih jag saru-saru ban idewo Cerahkan tingkap. Yes.